Amakuru yo mu karere ka Nyahere hano mu Rwanda, abantu 2 bapfuye abandi 7 barakomereka mu mpanuka y'imodoka 3 yabereye mu muhanda wa Kigali werekeza i Musanze ahazwi nka Kanyinya. Iyi mpanuka yatewe n'imodoka 3 zagunganye, imwe yari Toyota Hilux yatambutse ku yari iri imbere yayo mu buryo butari bwo, ifite umuvuduko mwinshi igonga iyo byari bihuye nayo igongana n'indi yari yatambutsweho n'iyo Vigo. Iyo modoka yanyuze ku yindi n'umuvuduko mwinshi yahise umuhanda igonga igiti, abantu 2 bari bayirimo bitaba Imana, mu gihe kandi 7 bari mu zindi modoka 2 zagonganye, harimo na Ritiko yari itwaye abagenzi bakomeretse. Umuvugizi w'ishami rya polisi rishinzwe umutekano wo mu muhanda CP Kayigi Emmanuel yabwiye umunyamakuru wacu ko abatwara ibinyabiziga bakwiriye kwirinda gutwara ku muvuduko urenze uwagenwe. Bati icyateye iyi mpanuka ni Vigo yari ku muvuduko mwinshi yanyuze ku yindi modoka nabi itarebaho iri kujya. Ibi bintu nibyo bikunda guteza impanuka cyane. Turasaba abashoferi kwirinda umuvuduko nk'uwo nguwo. Usibye 2 bari muri Vigo bapfuye, abandi 7 bakomeretse, barimo 2 bakomeretse cyane bahise bajyanwa mu bitaro bya kaminuza ya Kigali Shig, mu gihe abandi bari kuvurirwa ku kigo nderabuzima cya Kanyinya. Amakuru yo mu karere ndayakomereza Goma. Muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubwato bw'imbaho butwarwa na moteri bwari butwaye abagenzi bagera kuri 400 gafashwe n'inkongi y'umuriro ugeze hafi y'umujyi wa Mbanda, abantu 50 bahita bahasiga ubuzima. Iyo mpanuka yabaye mu gihe ubwato bwari bugeze mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa RDC mu ruzi runini rwa Kongo, yica abantu bagera kuri 50, abandi bahita batabarwa, mu gihe hari n'abandi amagana batahise bamenyekana aho baherereye nk'uko byatangajwe n'ubuyobozi bwo muri ako gace. Komiseri ushinzwe ubugenzuzi bw'uruzi rwa Kongo witwa Riyolo yabwiye igitangazamakuru cya Societe Presse ko mu byatangajwe n'iperereza ry'ibanze ry'icyateye iyi mpanuka ari uko umwe mu bagenzi yari arimo atekeraho mu bwato bihita biba intandaro y'inkongi. Ubwo bwato bwitwa HB Kongoro bwakoze impanuka bwari buvuye ku cyambu cya Matankumu bugana muri teritwari ya Boromba. Abenshi mu bagenzi cyane cyane abagore n'abana nibo bapfuye nyuma yo kwiroha mu mazi bahunga inkongi y'umuriro, kandi nta bushobozi bafite bwo koga. Ababarirwa mu ijana nibwo bagenzi bamajije gutabara bahise bajyanwa ahantu bashobora kwitabwaho byihutirwa mu mujyi wa Mbandaka. Abenshi muri abo bafite ibikomere bikabije byatewe n'iyo nkongi y'umuriro. Abashinzwe ibikorwa by'ubutabazi bafashijwe na Croix Rouge n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze zo muri ako gace baracyarimo gushakisha abagenzi baburiwe irengero muri urwo ruzi. Impanuka nk'izo ngizo zikunze kuba muri uru ruzi rwa Kongo kuko akenshi amato bivugwa ko abapakiye birengeje ubushobozi bwayo kandi agakora ingendo za ninjoro, akenshi abagenzi badafite n'amakoti yabugenewe abafasha kwirwana mu gihe ubwato bugize ikibazo. Mu kwezi k'Ukuboza mu 2024 nabwo impanuka y'ubwato yishe abantu bagera kuri 38 nyuma yo kuruhama mu ruzi rwa Kongo, mu gihe bwari butwaye abantu basaga 400 bari bagiye hirya no hino mu birori by'umunsi mukuru wa Noheli mu burasirazuba bwa RDC. Amakuru yo mu karere ka Nyasoreze muri Goma n'ubundi, ingabo z'u Burundi zoherejwe mu burasirazuba bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nizibanye neza n'imitwe yitwaje intwaro igize ihuriro rya Wazarindo nyuma y'aho impande zombi zinaniwe kumvikana ku mitegurire y'urugamba rwo kurwanya FCM23. Abarwanyi benshi bo muri Wazarindo n'abasirikare b'u Burundi bahungiye muri teritwari ya Uvira nyuma yo kwirukanwa na FCM23 mu bice byo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo birimo n'uwa Bukavu. Aba barwanyi bashyigikiwe na leta babanje guhangana n'ingabo za RDC bazishinza ubugwari kuko zari zatinya urugamba zishaka guhungira mu bice birimo Karami mu ntara ya Tanganyika. Wazarindo bamaze iminsi bagerageza kugaba ibitero mu bice bigenzurwa na FCM23 cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo bagerageza kubyisubiza, ariko byabaye iby'ubusa kwa kenshi basubijwe inyuma rugikubitwa na M23 nyuma y'igihe baranywanye n'ingabo z'u Burundi. Uruzinduko Minisitiri w'Ingabo Gahuzamiryango Madiamvita yagiriye muri Uvira tariki ya 7 Mata mu 2024
2025 rwajishuye ko umubano w'impande zombi wazambye. Umwe mu bayobozi ba Wazalendo yabwiye Minisitiri Madiamvita ko iyo abarwanyi babo bashaka kugaba ibitero kuri M23 ingabo z'u Burundi zibabuza kandi ko baba babonye ko bashobora gutsinda. Minisitiri Madiamvita yagerageje guhosha umwuka mubi, asobanura ko u Burundi ari inshuti ya RDC, bityo ko ingabo zabwo iyo zibabuza kugaba ibitero kuri M23 biba byatewe nuko zifite uburyo ziteguramo urugamba haba ku manywa na nijoro. Wazalendo bavuga ko aribo barinze Uvira kandi ko mu gihe bava mu birindiro byabo M23 yahita ifata iyi teritwari. Ni ubutumwa bugaragaza ko ntacyo biteze ku ngabo z'u Burundi cyangwa iza RDC. Iri huriro kandi ryagaragaje ko ryugarijwe n'ibibazo birimo kubura intwaro zihagije, amasasu ndetse n'ibiryo kuko bigoye kugaburira abarwanyi barenga 6,000, basaba Felix Antoine Kisekedi wa RDC kumva gutakamba kwayo. Inkuru y'imibereho mibi ya Wazalendo imenyekanye nyuma yaho umuyobozi w'ihuriro Liyetona Padiri Bulenda David atumijwe i Kinshasa bitewe n'impamvu zitaramenyekana. Reka mbabwire ngo amafufu n'amafiriti bijye bibafubika mu gihe cya buri munsi. Ninge James Hasani, hasta la vista. Menya amakuru yo mu Rwanda n'imahanga. LE24 ubaye ubukombe mu myidagaduro, nawe kora sub na like. Menya amakuru yawe isigeze, turi kumwe na LE24. Menya amakuru agezweho kandi yizewe.